Pemirsa penyiwan Krama Desa Adat Kesiman, mewah saking Dura Kesiman, gegiras ngerauhin tradisi ngerebong reditepon tanggal 5 Juli. Dresta nucap ngendam bulane lintang kemargiang antuk ngubeng mawinan restorasi Kori Agung Pura Petilan Durung Puput. Sakewanten, rauhe mangkin sampun memargi sekadi katahnyane risampun restorasi sampun puput. Ring pemargin ngerebonge mangkin mabinanyan sekadi sedurungyane mawinan nenten sami pralingga sesunan tedun inggih punika barong mewah Ratu Ayu saking Desa Adat Pomogan. Barong mewah Ratu Ayu saking Singgi, sanur mewah Ratu Ayu saha barong saking Kebon Kuri Kesiman. Sane katanyane pinaka pemucuk pengerebongan. Ide sesunan sanelianan tedun inggih punika barong mewah Ratu Ayu saking Desa Adat Pekul. Sesunan saking Tohpati mewah Sawangan Nusa Dua. Pendesa adat Kesiman Juru Mangku Wisno matutang indike inucap sasunan Kebon Puri mewah Singgi rauhe mangkin wantah nedunin ide betara tirte. Santukan ide sesunan kantun ngemargiang ngodak prerai. Raris sesunan pemogan kantun ngeneng pacang tedun ring ngerebong ring ngenem bulan sanejagi rauh. Dani mosang dawag warsa siu 937 ngerebong sampun kemargiang ring Desa Adat Kesiman. Rikala Kesiman dados kerajaan Nya Yubin Pemogan Suci Sanur kantos Nusa Dua. Antuk punika sesunan ring widangan inucap kantun tedun ring ngerebong. Edan talar kemargiang antuk medana-dana sane rauhe mangkin magenah ring Puri Ageng Pemayun Kedaton Kesiman. Gusti ngurah gede pinaka tokoh Puri sane rajag ngemargiang si mekramo pengerebongan mosang kantos mangkin. Puri setateng lestariang dresta leluhur inggih punika matemu miwah medana-dana sareng kramo antuk memblik bagan indik paungenan ring Kesiman. Om Swastiastu, tiga saking Puri Ageng Pemayun Kesiman dari Kepangan Sekadi Mangkin, Kepangan acara pengerebongan ring Kesiman, tiga ring Puri, sampai ke bawah nampak ring genah, Pura Panggung Petilan, genah ngerebong, tiga sekadi napi sampai ketedunin saking leluhur kita, ini punika Raja Betara, tiga di tepangan puniki ngewentanang rasa mesikia. Ingin punika sekadi Kesiman kabaos kewentanang padanan-danan. Iki kita nyabran 6 saseh ngemargiang acara puniki ring Puri kita ini. Ados iki dah rasa yang wenten rasa dan prosedur nyambung asa punika sehingga masyarakat di tepangan putri di tepangan ngerebong sedurung pedak ke pura serauh dari pura simpang sampun ke puri kita nanti angge kita ngerakatan indek kewentanan kita kesarangin pengabe pekandalan puri kita beraya kita semetuan kita tapi malih pekobat bumi makin ampun lapak makin meluas titi minar kita sedang pasar prosedur rauh ring Puri Ageng Pemayun di tepangan kewentanan pedanan-danan sekali makin buniki. Tradisi ngerebong majang kramo Desa Adat Kesiman dan pasar memargi meriah saihang sareng pemargin galungan. Manut Juru Benesa, Juru Mangku Wisna, ngerebong ri tepengen mangkin nenten wantah pinaka pembersihan saha manggih kahanan imbang alam Bali. Nanging taler sapisanan nglestariang seni budaya saha ngukuhan UMKM. Sane ngawinang selami pengerebongan makudang-kudang stand kuliner UMKM khas Kesiman kemargiang kajeng kepin kreativitas seni Yawana Kesiman. Lianan punika kemargiang lomba penyor, lomba ngelawar, saha lomba ngeplog. Dalam konteks kekinian Jero. Konsep itu kaitan dengan pengerebongan secara skala yang dari dulu dari zaman kerajaan itu sudah ada berupa pesta rakyat di mana raja-raja datang ke pengerebongan ini membaur bersama rakyat seperti itu. Nah di sana ada warung-warung yang memang punyanya Pramo dalam istilah seperti sekarang ini UMKM. Nah ini banyak sekali UMKM yang dipersiapkan menjadi peserta dalam pengerebongan ini dan masyarakat mereka ada membeli kemudian diaturkan di peligi masing-masing rumah
Ngerebong puniki nedunang sesunan sia dasa pura ring kesiman. Daweg warsa kalih tali plekutus ngerebong sampun kaunggahang pinaka warisan budaya tak benda oleh Direktorat Warisan Tur Diplomasi Budaya RI. Edan ngerebong kakawitin saking Galah Semeng. Rauh nyane kober pura meregan saha Pretimo Puri Agung Kesiman. Kober Puri barak mewah pelung pinaka Cihna edan sampun kekawitin raris kelanturang antuk pengerauh Pretimo Puri Agung Kesiman. Kelanturang Pretimo mance mewah pengerop pura sanelianan. Pemargi nucap kebausang pinaka Medalang Dewa. Sinarangan ring pemargin Medalang Dewa mewah ngerebong taler kemargiang tabuh rahaci. Budayawan sepisanan petajuh Desa Adat Kesiman Guru Gede Anom Ranuaro mausang. Trestai nucap kadulurin antuk ngemargiang upacara nyanjan saha nur ida betara. Tatujuannya nuna suara nugraha saking Batara Betari ngelintangin para dasaran. Para pengusung rangda mewah barong pepatih langsung raris kerauhan. Selanturnya barong mewah rangda para pepatih sani kerauhan medal saking Kuri Agung. Raris ngiterin wantilan antuk prasawiya ping 3 sani kabosang pinaka ngerehang mewah napak pertiwi. Runang rebong rauh saking tetiga pemargi ngerehang nadunang ida betara sinambi ngiterin wantilan. Raris kruna rerebong inggih punika napak pertiwi tur ngarebuin inggih punika manggih kahanan imbang akesa mewah pertiwi. Ring puncak para patih ngurak Cihna bakti majang ida betara sesuunan. Usan upacara ngerehang kelanturang upacara maidar buana utawi ngarebuin. Upacara nucap talar kerauhin pemangku petapakan mance mewah prasanak pengerop pura desa pusah talar kesiman antuk maidar buana. Ritat kala punika mai pundut kain poleng kesiman sudah malang ngiterin wantilan. Manut Guru Gede Anom ring pemargin maidar buana puniki kemargiang ping 3 Cihna pemargi saking Bur Loka nuju Buah Loka nyujur Suah Loka. Raris kemargiang pengeluaran tur penyinab antuk pengilen pengerebongan Cihna kahanan imbang akaselan pertiwi. Swece Bali TV.